Bia kamalan wala banangish ka ngido diname take verb form in past do no kunal right ka negative form ka listenan pai we chana right ka mental ka affirmative form right ka positive ki mulado chanang ke mularo chala namon gwazame ka jen ngijamane jen take ko right ka negative form mulado kananang ke kanalat amandan chalat verb form in past tense la tek nang de chole nang yo misha ko nang ka mishewe ba chole chanang melone mishale tok ano jen ban right ten wale ana goro bi channel bi support na bi chon kel ka channel gwasama ko bi nginte ti bi ka chamala shobe ba right ke ken bahmititi ke sentence tin ke de chol ke incomplete sentence ko dong de chole phrase ke de kan tuk they can complete bana ka chuling ka tok english kana tok nat bro palpin milarin wone na I did not take kan nana tango ne chikon de lar non ka tok nat la lar kede an kanana non an kanne na de lar non tok nat an kanana I did not take Tana don't larno can enanang and they lar and cananang do no nagadame and cananang ludnodi I did not take and cananang mlodianame we did not take we ngay kon ni siang roje kong ka kon do no la yot ka kamishal kenei banje jegwatame we did not take ludnodi can conanang can con enang we did not take ka correct do den dan de nyote gwado me michi claro can con enang te redo den de lar kaja can de ne me lar can ne nang no can enang lo no de we did not take it ke we did not take de ne me de use no can ne enang we did not take one of gwado me you did not take la m chung kamel qui wuda ki qui dol misi m sinen chalat ko bracket bi nga jaro ka qui dol donga rien mele dol ke rien mele wut mi chade lar nyal ka tukin ko ken you did not take lo node ken jin anang lo no ken enang bode ran lar ken enang okay ken nie nang no jin ken nang de kon jilat gwadum jin ken ye nang de lar no la de na men na me jen la easy longon ken ye nang mula je you did not take ken jin nang no da la kel do no I prepared this one jin ken ye nang you did not take it ke jin ken ye nang mo kon gwadum you did not take janam gwadmo you did not take do not me milareja nyal jen kelabo you did not take de larde ken jinanang ke de larde jin ken yanang ke riet nyam gwadmen no mo kon ngom rodin gwadmen she did not take she raja ke kwinyal ke kwi shek muluno de ken jinanang she did not take muluno de kon larde bo kenena okay de kon lar kenena de kon jen de kon lat kujeme ka do dan de kon nanga jen kenena ni laron jen kenena tungnat te gwaro jen kenena she did not take jen kenena ke did use ken jen enang no ko shi lut ne jen mo ko lo bun gwadum ga do no correct de jen kenena mo kon gwadme you did not take gwadme pl me chunga ke plural ala roje ka tungwan ngai kon you te ka godangro you me roje ka ramkel you roje ka ne dangro wenyam gwadme me you me balarde ken yen enang okay yen ken yen enang ajen correct de you did not take ko ka ne dungwan me ramkel cha la you did not take jin ken jinanang one of me he did not take
He did not take. He raja ke kui wuda ke dol bi ngaje nono. Tega da kene she gwad me raja kui nyal ke shek. He raja ke kui wuda ke kui dol bi shungan mi she ne raja ke kuinka kui wuda ke mel. He did not take lu node ken jenanang. Chan raja no ne mi lar he did not take de larode jen kene nang. Dio je symbol me namene dong de gai keje nyod ne ma gag dor la me mi jok ranu na mo kene lat kene me shejen do bdan de lel keje jen kene nang he did not take ken jen nang men yam do no rew men this is the one I prepared jen kene nang he did not take. They did not take maloda ken kenanang. They did not take ken enang. Michelar no by the way guana janalong they did not take lunode ken kenanang. They raja kongu ken. Mishawo they lunungu luneken. Bichu goro bi lot biniri ko ken bi jagabu ken me bi ken jeke listen mene. Ani shui paru jeno bi subscribe and ban nyogo jek kan ida dien bi atega mal bye bye.